Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Phlim kasi kabala ay kerteng Khor. Lapan ipat ba menta kasngi ha Galeria Anjali Cinema Shillong ha kapor khatway baje min step. But Rio saupusan Jingtbit kata Arsian ha kashisngi. Nadu menta ka khatlai tarik urumpang arhaja apun Rio hadu khat khandai tarik urumpang arhajar apun Rio. Hadian balakot kani ka Phlim ha kapor min step khatway baje. Kinong wan pet ya kani ka Phlim kila ai ka Ïaroh ya kani ka Phlim kabala biang lut na dong shadong. Nadu kirukam ak bat kirukam ringdur. Kila ai ka Ïaroh ya baro kinong Shim Bynta ha kani ka Phlim kabadon Shisha ka sap ka phong nadu kiting shop bat baro kibalai Shim Bynta. Na kaliang kiting shop bat kinong Shim Bynta ha kani ka Phlim kila penpawi ka jing sngaw tanat ban yo ban lang bat kinong shna kani ka Phlim. Bat ru haba ki Shim Bynta ha kani ka Phlim ki ong ba kani ka Phlim ka pher bha na ki wei kat kom ka khana kabadon ha kani ka Phlim kabala penwan daw nong shna. Uba keni lingdo u director bat u producer kani ka Phlim Khor ulai thu ba kadai ka khana ka ba Shisha bat ka bala penwan dur bha shu ula kentu ya ki pat ba ba ki dei ban wan ban ai ka jingkrsha ni ki Phlim khasi khnang ba ki nong shna Phlim bat ki nong Shim Bynta ki nyo men sim ula kentu ru ya ki nong shna Phlim ba ki dei ban long ki bachelor ban wan ban pen i ya ki Phlim khasi sha Anjali Cinema om ban hun tang habiju cinema. Jadi kadang scene banikang na mga Shim Bynta kani di film kasi di series ay tikilabon tamba ni aso tenat ba ka first film kan long hit adu kada dete long dah hangat kala itenat bagen karo kom edit karo kom shoot nang tabat sa ki artist ru long Kiba yang met pat ki karakter jeng kita Kiba ken up kamu lu piyo benda Shim Bynta kan film untuk pilih audition ne kadi kacing itu ka jong pi personal baru director jong film. Oh ngate ngadi na po ki de ki reels ki short video ken de ki one tengi dan sakaji itu ya Jeremy ni ya reels e Jeremy short video te nang tu nga syaban khot De kai ka bentar ke film ni film Shim makarul ko bang. ngadi ba de kiat Ke betikan. hai Kai kata ka kubor pa ban aish pa ba ki ban pat wan pa jangan film ki ban sawan kai ka kubor na kalian tu. oh kwa ba ki pat ba banga hinga yo imenta long kani kadi ka first action film jong ka khasi te long ka banga tenat bagen ila di long ala julet pet man ki film te ki film romantic film te tang ba kani long ka tenat ba te ai tenat ba ki dan ki action ka long ki action ki bon ki jinge show nang ta ka story e long ka biang na fi hapan pet ba fi hapan concentrate ba kata ka Jingtbit jong film sa itu te aku ba ki pat ba ro kin wan banyarap ban kesan nang yang ni jangan pat kunjuk ya baro hi ka tim baro ko we Te kamu lu pisau apa piyo benda Shim Bynta lang begini ki aktor aktris wat ba ju dan beta film kamu lu pisau apa ide benda. ayo experience bha naman kum ka tim hi em jong ni baro ko we hang ne ilong iwe bayarap ya iwe mga ngam padadan experience bha ka film ma tamba long lingba jong kini ki hikai yang na kandong nari itu ki ong kan le unta ki hikai lang ken ki dan kitilang kam tam i Jeremy khongji i sai batai kan le unta te ngayo experience le kini Shim kum tu businessman balalot kwa hanamai roi de dak wang use gini ki bariam tu te along kum billion yang English no kasi te siyong gang na Shim na ta along tau billion balabat wa tangela di bam kwa na kuy kitiu sarang bang kwa bang long de tang mga ni ba kitiu kuy bakam det nga dislang pagkiw masyak kelana ni ki ta kajing Shisha kan ka perthai wa menta kalong ni kagani ka based on that true life story ni kibriu kan mal akan ni kan cukup menta belum lalat ni jadi kim perkat itu memang salah tambat biang ke film serai kan yang kibiu betul pensung nongrem kan di Jogja di perthai kan ni kan cukup menta coba kuat bagi dia tanya ni kilom bakor baik lah. Toh. Sin mo kano ganito? Okay, Shim.
ladon kat totally ki film kasi ki basu teng ke bang sumi film keren de kadon ke bang kawai te ke bang company kan kata ke ladon pan makam kam jorong kendian pegane kadai ke bang jorong naka film Shim idon skiwi pat barang ya itu sa artin jelek itu barang mah ke hari kebala rilis tadi kecing hikai kecing Shisha kan ni kalau ba kecing hikai ba tin hikai ko maral ke bawah kam radon show ni ba long nak ma hikai man ya basni te tang ba kibreu kin jadi masuthu ba kam dei ban long ni sa ki dei ban long be trailang ban kentiu lang ka yo ka pat ka jing ma jing biar bro ba ki pai ta liang tolong da kongkong bat ka ni film bat ka ba kibreu ni ban long te ke song kibreu bakin suthu ka bakin kelai la ka jong Kani ke film kalau dia compare pada Khor ba menchua kani ke film kala kiu ha punya hap at kini Kiba Khor kisah di mana ada re nakale jonga semua mangat ai kajing Ïaroh kajing ese encouragement motivation di nasana di Shim Bynta di Shakmat ba kita pun di jumpunan re nakale jonga semua according to us kat pun ini tengah so i kala biang hi tangba ngidang de ban kap improve shusho kenapa kanyan kat di film industry kan ngidang semua ngidang kam kajing kersan jong bai ba ru ba jong sakaru ba ki kwede ki ban Shim Bynta ban contribute ya ka ban pergi ke film industry ha kan kasti ka jong kam tama kan dika khasi society thì cũng nói cái này cả khana cho cái này cả film lại bên thực tập kalau khana bab nó kadon ka moral value ham to tambah it's a little bit of a drama and a little bit of action kalau a mix you get tambah yes it's overall it's good it's nice mah cái jing cái bab cũng nó cái vấn đề cái này cả film Khor mà bằng Ini ban Shim ba kani ka movie ini ban Shim ba number one ekade ke ban sedang lagi eki values kumno makte khare charity begins at home which means ba kanunu ka jing hikai ka bangiyo na yende kap mi shabar da kami shabar ba haba kami shabar kamut ka reflecting ka society jungi kanung ka kumno ndai kani iba kadon as I said, kalau mixed it, a little bit of mixed action and a mix of drama and a mix of value also. They ngasong ba ide ban inculcate some good values, kanang ba gin penslur kan, ya ke eke balong positif ada jadi hatan juga kita sama. kalau nak film Kapan iya ka jinglong jong ka jela jungi ka gislong ka thau jungi haka jing ya dei bat ketukar kom illegal liquor ayu mo bagi yadi yathiet ya ba yadi ayu itu rera kata hi kapan iya ka jinglong Shisha jong ka society jungi hidu ha Shillong Meghalaya jinglong kum tu hi một cái jing cái ni cái ai kan ong ai jing kai sen ai jing kai kum no ka dipik ya ka jing Shisha ka jinglong jong ka state jungi ka tu kata hi Jingtbit overall to especially nakalian joki actor nakalian joki actor baru angut Shondo Jeremy they were very good long the Peit ka status joki long lalap punya kat kuwe ki actors ka expression kerkom act ki feel joki ngina pani wati ya kita ki biang ha ki actress ki biang the kiwi of course hinang bon ki improvement ki bangi hapan don mo and then dialogue delivery long kita ki kentian ki belong very Khor te long dan ha ki film ngai ki mute dia hanit ki pelaj bet tang itu ngadon di skop indian ma baka Khor ka ketian especially untuk wine store long nya itu kendet tengok tip lan ban open ki kinaret ki nyos ngau na em tang itu hi but overall very good especially the actors they were very good acting story apa dengan film kalau ke story kadon ni kata jing kai mo haba pibe tangnya ke ege balong mangkarong ke bamdai Shisha dia kawan rai ke jingjot me ke jing em jemi katai ke de jing kai Shim jonga te tenat kena sama jadi
ya syapram nak kuat ban berok kini kena semlah baik Peit ikan Phlim kini yawan perisngai kini depoi lang kanika kini karena jika internet ni Peit mani bagi kun kini bagi tur syapram kuji pejongan de ngai internet pada nomor kinang banle gum balik lang kiwi Phlim kidi de pula jan ya long kunju kinang ban acting kinang ban le kam ka bagi temu po mesin mitra di tur syapram dan tini ban keren ka bubuan tamban na internet jadi jumle jiki nak sama jiki kin poi la thong ke jingan le kumba ni ang not ni para dok prasnam jungi mo di seluruh le da kam ka bawah ki treshitam ki minot di tanah ka kam baro ka ba ki kimi kipa ki la pele pesan ki ba kenang ba kin mau ki jisneng ki kimi kipa ki tur syapram kam ka jadi kam ka ba Phlim namar ka di ka we ka kam ki jungki ba kinyo di kelat kelenti mo syakmat ya weri khot ki ba ki ba Peit ki Phlim ba ki so hamnya support lang mo nang makan tur kan ya syakmat ta bless you bun kadi ka Phlim te nga kong kan hi kang bariang tu Shim tai kidi komedi si Terus ngumno ba ki sebentar so tunat Shim ke ban an ni ka Phlim ngala Shim Bynta pun tli ki Phlim kasi andrei long Peit kan ni bre ka compare ni ki we pan so tunat ba ban yo an ka nadu ka kalti ke ero ka compare kan yang bertai ke dia story je story jong ka Phlim te ngam ngayo petang tan dian namar ba ngawan slam de story te ngam datep namar ba nga tip betai part jong part jong te tak tu bakin i tu tu Dia di Phlim punya tu kalau sih. kani ka Phlim nadu mentak si khat lai tarik au khat khandai kapor ben pi ni Phlim kapor te kan no Kami beje Rios Samin bodan arsu dan arsu Hari ke Phlim Khor yang aku nam play kikam illegal semua ban supply kikam illegal itu dah ka ha de ke Phlim ke ka hisok no ki sebentar ke Phlim mo so ka kamno pair ka kamno pair Shisha banyak jual kat kiwi Phlim ki bang lai sebentar kan mar ba komisioner bat ko komando juga ke Phlim ka kalau pair ba bat kiwi Phlim kan khor kamut ka de ka ta tang ka khor na kedon pat ki bat ki jimut la ben Phlim Khor ketika kamdei tan pun om ba ka Khor ketika kian dikin gila ban dikil sebagai Khor ketika kecil juga beliau bagi em kaktin pengikran ketika kakam ke bangi nilai mangas kilo ka don la kacang-kacang atau kene ka khana jong ka Phlim ka de Shisha ba ka lo Shisha na de ka jimudur di senan ketika ngam la tip mo ya kata andre banga ka dito munung ak te katum ke cikong de to to ketika masyu mundur mai Pi paro mga miku de masnong plo niko RN de ketika sini kong yang abang yo betah di Phlim bat banyak wayang Phlim ketika Khor kawan na bawan di kok sini ba kedua iba songko dan lepas jumpa kedua iba keni te yang kejeng waru ngala persam atau pas tayo kamlok te ada mengayo skrip di iba keni jumpa Phlim tong langsung pindah aku main bagi wan tu yang tak kejeng waru dan dalam sesuatu kejeng waru mas project Phlim ni lah jadi kadang YouTube kadang kepakai Khor ini OST Tadi kali kesini kong ibu bapin rap di Phlim na lajunan teng lucuan. dan kadang kesini kebenin kok bang yo wan main di Phlim ban apa ini boy main Peit di Phlim kenapa kesini kuno kalong agak jengwai pengarwai ban kuno pintu so bajingan agak jingtbit ba jujai kumenong ka Khor pemut ba Khor tang ka Khor ka ba ngidi ne kadang lang ka Khor long breu kadang ka Khor ka Khor aktir ka Phlim ni gadi Khor atai Ini lah kalai tarik kadang kalai beje ke first show be kadang bat ka drum sokusan naduk mentakas ni kalai tarik haduk hat khandai tarik kapor tang ar arsu kapot kadi tak arsyo hi khatwe
kami baca step pat kaba dress of sanjal Cái cái chính tu chụp phi kịp bạn chụp cái là ka kejing ketu yang ik pai bate ka shop ka ngi ka pa ki bagi dia wan Peit dia support ki local film la i film Bynta ki la pang ya mo ye dengan persang ka bala man le ha man pin kio temet ka de ka jing persang man pin screen hang ne ha pa gele ka de ngoi ka ba ala ya trishito ma ban pin because ka ki film kam gini ki theater lok kimda entertain mo kimda welcome than ki local film te ka jing ka thong ro ka long ba ni dei tang mang chu sa ne tang ha ka we screen ha biju ba ajilur ngi de banya banya slot banya persang banya wat film dei tang ka de film ya paru khai kinam sna film ha kasi ke kasih puar kan orang ka film ka minute kan kita ka original duration yang film ka de shikenta sauko san minute namba kumba 10 minute la sa sensor no due to sa nakal yang dong ka SBFC Terus itu nanti kan harus nama kasih puar pun pendak ka film khasi jungi te ngatrai kabala kloi ka de shisna me de ban pen khrem ka da tusna made batang to shisna na de sito me tambalong kai banga pa ki dong sna film khasi ka ba ko ka ma kim de ban chu hunno tang hapo biju de ban yang pasang he ban wan sakhwat ban rung ki hol ba khamha ka kom because ki pilai ipun ngisna film gidan ka mindset ki bang ba kinwan tang ginong bandong regi di ban ban target ya ki video ban aslo ki di ban awan hi ban yami ban support ki film Bila banyak tu ki jaka basut ikan ka film jaka ban shoot ki film de kapon chapo shela so sning hasil dia ki ya Kumba kan pun try ki bashi matang na film barat Bynta te layapo ne ta ki main artist ki dan kita nyok promote ale ka kalau saya dengan saya live sat kau promote ni but saya ibai ba la kesan ba support hai tu barwai ka tu ka jingwa de ba niko dengan saya baru ki itu ila trace stop pamit sedap kat abai yo la ban roi ka jingwa khor ya hadu ba kala sukses ba Dia ni bagi pulit kita mentah dengan film bania. Lihat tu saya si ka kumong ka corruption mah ka word corruption ni je penon kam na ko por mah datang ba what is the definition of corruption ni ju kaliman ka por hangai ka corruption ada film long part of it ni corruption la hidden part of it kadai profit dikata he kata la no bro udon Bynta kan no ka corruption deh kadai ka corruption sang tu bom dan Bynta de la mana kadai ka corruption ni dia melian man kana na kadai corruption ada at different level na do na surok street ada highest level hai kuma kita ada detail de bisa media le kami atip Khor kadai pang kan story jong ini Kiba ya kita ngatai pe lawan Peit ka film la kana tu ya story kalau Kiba pick na po baca real life story sebab pick na because ki story kamtam kum jong ini Kiba bisa imine dik Kiba dikiat mah tamulang kom projection jong ini kata kamna de ba kata kam kadai pas ni because kata beliau ke kadai kam hi batia struggle